estruendo del amor. Mine llama mi ventura, en tu poder. Mine llama desde muda, estén en tu poder. Kuna matron na best man. Yeah. Mama, sasa mkoaje? Tuko fiti. Tuko salama kabisa. Tuna enjoy Hadi hii mko harusi. beautiful, handsome, Asante. mko smart. Naona mko. Asante kabisa. Sasa mama, unaweza tuambia jina lako? Mimi naitwa Millicent Monene. You can call me Millie. Mimi naitwa Mjama, Arnold Mjama. Yes, Excella ni jina natumia kwa channel yangu. Yes. Wewe uko na YouTube channel? Yes. Wow, Yes. unafanya nini kwa YouTube channel yako? Kuna mwimbaji. Niko na mwimbaji. nyimbo zingine Gospel? moja mbili nimefanya ya gospel. Oh, Yes, wow. yes. So, tunataka mtuambie kidogo kuhusu Advisor. Advisor mmejuana aje? Tulijuana na advisor wakati alikuja church yetu. Yeye ndiye anaongeza muziki, praise and worship. Wow. Hapo ndipo tumemjulia. And He's a worship leader. He's a worship leader for Liberty Christian Center. Wow. And I also happen to be a minister for your church. Wow. So, Daddy, how do you see Advisor in church? He's a good man. Advisor, from what I can say, he is a blessed. He is a servant of the Lord. He ministers for worship and praise, and I like his commitment. Wow. Ni mtu mwenye amejituma kwa mambo ya Mungu. That's very true. Yeah, ni mtu mwenye anything about mambo ya Mungu, hata kuwa na mambo mengi na wewe atakubali tu. Si kijana mwenye ana kiburi, ni kijana anapenda watu. Anaweza kuwa amenyamaza sana na nyenyekevu, lakini ni mtu mwenye ana moyo kwa watu. Sija kuona from where I sit, mtu yote mwenye anaweza hata kukosana na advisor, huyo labda ana shida yeye mwenyewe. Wow. Because he's a very quiet, very sweet spirit and such a wonderful. Na ni mbaji mzuri kabisa. No, kwa uimbaji. Kitu moja amesema ya kweli kabisa ni ati advisor amejitolea kabisa kwa kumcha Mungu kwa wimbo na praise and worship. Sasa ni kama ni kijana wenu, mmemwona sasa amewaletea Cecile. She's very beautiful. Si unaona tunafanana? Hata wao wanafanana. Ukiangalia Cecile na advisor ni kama wametolewa mahali pamoja. Yes. Sasa mnaweza waambia message yao ni gani? Mnaweza waambia nini today? Baby, you can go. Upendo katika ndoa saa zingine si vile watu hufikiria. Ni vitu muhimu kama vile mnaongelesha bwana yako. Communication very important in a marriage. Commitment vile umejitolea wewe ukiwa umemake hiyo decision ujue nime make decision, hakuna out. There is no out kwa marriage. Ukishasema niko ndani na hakuna nje, basi mtaweza kujenga ndoa yenu. Wow. Unaweza ongeza. Sasa Daddy, waambie message kwa kijana wako kabisa. Well, kabla sijawaambia chenye ningesema, langu ni kuwapongeza sana kwa siku njema kama hii ambayo imefaa na siku ya baraka. It's been a glorious day for such a wonderful event of the wedding they're having. It's awesome, it's wonderful, it's glorious. Kwangu kuna jambo nilifunzwa na ndio pia nitamwambia yeye. Nilifunzwa kwamba ukipata kitu kizuri unakitunza kidumu. Wow. Unakitunza ndo kidumu. So kumwambia advisor ni kwamba Mungu amembariki, amemtumikia zawadi
ya baraka kabisa. Sasa kazi ni kwake aweze kukitunza tu venye ameonekana amerembeka kwa siku ya leo na anakaa msichana mzuri sana. Sasa ni wakati wake sasa kuhakikisha kwamba kwa miaka zinazokuja, miaka 10, miaka nyingi zinazokuja mbeleni, atabidi afanye kazi ya kumtengeneza awe zaidi ya chenye iko leo. Wow. So atabidi ana kazi ya kumtunza, kuishi naye kwa zile njia Mungu ametupatia ya upendo, ya kumwelewa, ya kuelewana na yeye, kusikizana na yeye. Na najua hakuna mtu yuko perfect. So ile ndio sababu kuhusu perfect. Hakuna mkamilifu. Sote kuna jambo moja ama lingine. Nta muntu umwere ubaho. Tuna doa moja ama lingine. So ni venye anaweza kuwa anaishi ni kuishi na kujua kwamba kwa hali fulani yeye yuko si mkamilifu na pia Cecily si mkamilifu. So anafaa kubaliane kwamba kwa jambo lolote lenye labda Cecily hako nalo ama yeye hako nalo, ni lazima wao wawili waweze kujengana ili wawe. Yes. Haki, asante sana. Advisor ako na wazazi wazuri. God bless you so much. So this is MD TV show. Please, nataka mkuje one day, mkuje mtuongelee vitu vizuri. Wewe ni mwimbaji, wewe ni mtumishi wa Mungu. Unahubiri hata. I know. Na niko na channel yangu Milly Masterpiece. Milly Masterpiece. Subscribe there. God bless you so much. Thank you so much. Hebu tuongee baraka kwa advisor na Cecily. Sisi Arnold and myself tunawatakia laheri na Mungu awabariki na wabariki na watoto. Nkuko nabibabwiye rero ko nagiye mu bukwe gukora makeup, babona n'ukuntu umeze nyine ntago ariko turi mu kazi. Uyu munsi rero nkuko nabibabwiye twagiye mu bukwe bwa advisor na Cecily, nkaba ndi kumwe na petit frere wa advisor. Shaddai, how are you? Good. Bimeze bite? Makuru neza. Byishimo ni byinshi kuri uyu munsi mukuru. Ngaho tubwire neza amazina yawe bayumva. Amazina yanjye nitwa Shaddai Kimenyi. Nkuko yabivuze ndi murumuna wa advisor. Nkaba nanjye ndi hano ku munsi mukuru wo kwisangiza ibirori nawe. Wow. Hanyuma none wewe ariko ntabwo dusanzwe tukuzi hano Nairobi. Where do you live? Ndi umushyitsi. Umushyitsi Nairobi yigezemo nka rimwe. So naje mu bukwe. Okay, waje mu bukwe uvuye hehe? Uvuye muri USA, muri state yitwa Arizona, city yitwa Tucson. Wow. Hanyuma se, how do you feel on this day? Ku bukwe bwa mukuru wawe, ibintu wari utegereje imyaka myinshi, akubwira ati mfite fiance, uyu munsi ukaba waje. Umunsi w'ibyishimo kuri famiye twebwe, inshuti n'abavandimwe, ibyishimo byari byinshi ku babyeyi impande zombi. Ni umunsi mukuru twese twari dutegereje igihe kitari gitoya. None se kuri uyu munsi ni ubuhe butumwa wagenera advisor na Cecily? Ndabifuriza urugo ruhire, bazabyare hungu n'akobwa. Turabifuriza ibyishimo mu rugo rwabo ndetse n'imigisha myinshi iva ku Mana. Yego. Shaddai arakoze cyane, rero turacyakomeje ubukwe burashyushye bumeze neza. Murakaza kandi nkuko twaje tubabwiye yuko twagiye mu bukwe bwa advisor na Cecily. Uyu munsi rero nkaba ndi kumwe n'umukobwa mwiza hano, namwe murimo murabona, she's so beautiful. Mukobwa mwiza, ngaho twibwira witwa ndetse? Murakoze. Nitwa Umukiza Kefa. Nkaba ndi petit sœur wa advisor. Wow. Shewe muri beza. You are so beautiful. Thank you. Kefa mwamubonye? Kefa, uyu munsi uri kubona gute? Umunsi mwari mutegereje igihe kirekire ubukwe bwa advisor. Uri kubona bimeze bite? Umunsi w'ibyishimo, twishimye, twaririmbye, twasetse. Mbese ni umunsi twari dutegerezanya ibyishimo. Kuba tugeze kuri uno munsi wa advisor, ni ibyishimo tutavuga. Wow. Hanyuma se uragenera ubuhe butumwa advisor na Cecily? Ni ibintu byinshi navuga kuri uno munsi wa advisor na Cecily. Just duke. I'm so happy for them. I wish them blessings, over blessings. Urugo rwabo bazabyare baheke, bazabyare bakikire. Ni ibintu byinshi navuga kuri bo. Bombi ni inshuti zanjye, so I wish them well and urishimye. It's so emotional.
ko se ugiye kurira kandi ari umunsi w'ibyishimo. Ariko ni umunsi w'ibyishimo. Ibyiza byose nabifuriza Imana ibyumva. Ni ukuri urakoze cyane kuba ubasha kutuganiza. This is MDTV Show. Ko subscribe. Of course. Subscribe. Okay, turabyishimiye cyane rero. Mu kanya turaza kumva interview ya Advisor na nk'uko twabibabwiye rero twaje mu bukwe bwa Advisor na Cecile. Uyu munsi rero nkaba mpuye n'umuntu is the star. Muraho neza, murakomeye. yego. Watwibwira se abantu bakamenya wowe bari kuganira nawe? Njyewe nitwa Shaka Olivier, nkaba ndi umuhungu w'umunyamurenge, murara wacu turabatwari. Wow, twahuriye mu bukwe. Ubukwe uri kubona bumeze bute? Ubukwe bumeze neza cyane, bwarimo abantu b'abasirimu. Icyanejeje nuko abari baburimo benshi ni abantu batuye muri uyu muhanda wa Nairobi. Sibye ko nabonye n'abavuye i Kigali, ariko no muri Amerika. Yes, nangabona mubonye avuye muri Amerika. Ubukwe bwari bumeze neza, nabonye binjira batamba babyina, byari bimeze neza. Sinibuka ariko babyina kandi babyinnye cyane. Hanyuma se wari uri kuri side yandi? Jewe nari kuri side ya Advisor kuko niwe nzi. Muziranye gute? Tuziranye neza, tuziranye hano naje musanga. Nimba ntibeshe naje musanga hano Nairobi kuko hano ngiye kwamara imyaka 9. Advisor rero yari umuntu twakunze kuganira kenshi kuko ni umunyamuziki, ukunda umuziki, kandi icyo mukundira Advisor yari umuntu ushiraho imipaka. Yari umuntu ukorana n'abanyakenya, agakorana n'abanyamurenge, agakorana n'abanyarwanda, yisangaga hose. Wow, ndumva mutangiwe hamwe bwiza. Hanyuma se wabagenera ubuhe butumwa Cecile na Advisor? Ubutumwa nabagenera kuri uyu munsi wa mariage, iyo abantu bagitangira nyine batangiye gukora ubukwe, birumvikana haba harimo ikintu cyitwa urukundo ushushe, ariko wenda hari igihe bigera ugasanga ibintu uko biragenda bihinduka. Icyo bagenera rero nuko bakomeza urwo rukundo rwabo, bagakomeza bagakundana, bagakomeza bagashigikirana, ikindi bakubahana. Bibiliya ivuga ngo umugore yubahe umugabo nawe amukunde. Niba ibyo zonyine mvuze niba yashobora kubikurikiza, bazoba bubatse urugo rwiza. Ikindi ndabifuriza kubyara abakobwa n'abahungu, ntibazifungishe. Nase Shaka, nkubaje kandi kabazo kamatsiko, uracyaririmba ko wabuze? Ndacyaririmba kandi cyane. Wanashaka mperuka gusohora indirimbo nyinshi. Uyu mwaka nasohoye indirimbo zigera nko kuri 5 cyangwa 6. Iyo ndirimbo yitwa gute ibiheruka gusohora? Iyo mperuka gusohora nasubiyemo indirimbo yitwa Mokozi Yesu ni Memomini. Bayirebe kuri channel yitwa Iwacu TV Show. Nasohoye n'indi ndirimbo nshasha yitwa Mwamurakomeye. Mwamurakomeye. Sawa. Sawa ni yindi ndirimbo. Neza murakomeje. Ariko ni indirimbo nziza by the way ivuga ukuntu Imana ari Imana. Kandi ngo byose biri mu kiganza cyacu. Amen. Cyo cyatumye muri bwa bukwe bw'ikana ababwira ngo ico ababwira mu gikore. Uwo yari Maria abwira bari baje muri ubwo bukwe. Wow. Uraduhezagiye cyane. Imana igumugisha kandi felicitation wiruka no kwibaruka. Kwibaruka umwana wa 5. Ubwo mfite abahungu 4 n'abakobwa 4. Nase kugaragara uri mutoya. Oya. Ndakuze gusa wenda ni Imana ya n'umugisha. Imana yabigize, ariko buriya abo tungana n'abasaza bameze ukuntu. Shaka urakoze cyane rero kuba utuganije kandi ukatuganiza neza. Imana igumugisha. Ni ubutaha. Iyi ni MDTV Show. Bye. Wow, mukore subscribe. Okay, thank you. Sha umeze neza, urasa neza. Uri kwiyumva ute ku munsi w'uko bwawe igihe wari warategereje kirekire cyane? Ndi kumva ameze neza, ndi kumva nishimye cyane kuko n'umunsi nategereje imyaka myinshi. Wow, natwe twabyishimiye, mwambaye neza, muraberewe. Hanyuma wagenera Advisor ubuhe butumwa? Ubutumwa namugenera bwa mbere nuko mukunda, ubwa kabiri nuko niteguye kubana nawe mu bibi no mu byiza, ni icya gatatu
nuko nzamubera umufasha mwiza. Wow, Imana iguhe umugisha mwinshi. This is MDTV show. Twishimye cyane kandi mwakoze, muraberewe, murasa neza ka makeup. Nihe mwakoresheje makeup by the way? Hari umumama wankoreye yitwa Mama Deborah. Uzamugane, bamugane. MD makeup. Urakoze kumusora. Yego sheri, oya murasa neza pe, murasa neza. Rero turabifuriza urugo rwiza, muzabyare kobwa na hungu, kandi rwose ngewe icyo nakubwira, uzabe umufasha ugandukira umutware wawe. Imana ibahe umugisha. How are you? I'm fine. Makuru umeze ute? Bon. Uri kwiyumva gute ku munsi w'uko bwawe? Meze neza kabisa. Urasa neza, wambaye neza, uraberewe. Ni ubuhe butumwa waha Cecile kuri uyu munsi? Nuko nzamukunda kandi ibihe byose simfite kumureka. Wow, turakwifuriza urugo rwiza, uzabyare hungu na kobwa. God bless you so much. Umukobwa wawe bwageze neza, twishimye cyane, courage cyane. Merci. Bye. Thank you.